nimo matigari ma nyumba ithathatu ari hamwe na ofisi ya OCS wa session ya borithi ya Kangemi thutha wa nene cia mwaki guthuguna nyumba icio rucini rwa umuthi na gutiga indo cia muigana utoikaine ihite nginyagia igatuika muhu. OCPD wa session nene ya borithi ya Kabete Samuel Kiplong agikira uhoro uyu mukonde na kuga ati kihumo kia mwaki ucio ni gututhuka kwa mutungi wa gasi orire uthuthuria urathie na mbere. Kapata kuharibu jumla nyumba 5 hapo. Iliweza kusambaa zaidi mpaka ofisi moja ambayo inatumika na mkuu wa kituo hicho cha Kangemi, that is the OCS office. Ikaribu mali yote ambayo iko ndani ambazo ni mali aina za computer, laptops, printers na vitabu kadha ambazo zinatumika kwa rekodi za polisi. Oho Kiplong augite ni matete indo cia bata ari hamwe na rekodi na marua ma bata ma session iyo undu uri gucokia na thutha murutire wa wira wa maafitha acio. Vitabu mingi ambayo ilikuwa inatumika kwa hiyo ofisi sasa imeharibiwa na moto. Rekodi aina mbalimbali ambazo maybe hata zile cases ambazo zilikuwa za kitambo tumeweza kupoteza records zao. Mendekithĩtie guoko gwa session ya kung'ethanĩra na mĩaki nigetha gũtangĩkĩra mĩtino ta ĩno na ihenya. Twende ũteithio makĩrwo nyũmba nake OCS athondekerwo ofisi yake icoke tondũ maũndũ mothe megũkorwo marũgamĩte gũkũ. Ize kuwekwa njia za kuweza kudhibiti huu moto. Hata kuwe na fire station karibu. Si kuwe mbali huko wananchi tuteseke bure. Adina Hainoro TV kuma Kangemi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands County ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.